To je kao jump treba biti. Da. Da. Kakav pogled. A? A? Tu lijevo ti je ta petančica po kojoj se ide na rodeo. Aha. Idemo dalje, tu je sve. Staza je vrhunska, sam kada je bilo snijega. Ovo je to.
Ok. Yes. Yes. Aha. Aha.
Kao wallride ili? Je li ovo kao wallride bio? Aha. Sjećam se ovog dijela. Opa, skoro. Dobar. Je li to ili? Da. Pa dobro. I sad dalje ti ovako sve malo tekste. Dobro. Aha. Da, baš te sjebe.
Dobar dan. Može. Lijevo? Da. Vodi. Dole? Da. Vrhunsko je. Kaj? Vrhunska je staza. Jela? Baš je ono. A tu ti inače i enduro ispravi.